Kalibu muziaisi wa Mutongo TV ngwatani ya mukamba watoto na atiana kwa dhatu amina mauvone kana yitu elikandeni wa kilungu kiki mwanya cha osakwani mwaka uangili ili na miongo ili na ili tutho ime maundu kauta meoko ni elembeta yitu ya ukamba na umundi ni endatu manyemuno yulu wa mawea vaya ndini wa serikali siya Kaunti ila wiwani wa nyuva MCA wetha wa mutuma mbungeni akekata yu umundi tu idhatu isi ya maundu asu onde tusile County Assembly ndini tumanye komiti ila siye dhavo tumanye mawela me dhavo majority leader we ya wake wetha we mwau chief whip ya wake wetha we mwau umanye MCA waku ailo kuthu kuma we mwau nikenda ayoka ground lugezo kumukulia we ute wake nicho kitumithwe na kilungu cha umundi valani na AENI no mamanya oyu otwende na kilungu nyeni ERASTUS kithuku wa NZOMO na ni ukulitie we wateta kwa sisia ndini wa mbunge sia Kaunti we na ekulio yeva utese ukwenda kumanya kumakula kwe AENI makwa isila kwa ile itatu kenda imwitano na ambayo utimani mukuve vatendevi ambia na Ndeto TV ili itetu kianda mwitano na ambayo tumani mkuviva indivi ambia na Ndeto TV na otumani wa kunumbiki ya kuisila mitandao ni Facebook ni Mutongo TV na tuwe live ndeni wa Facebook na YouTube Mutongo TV Stock FM official ndeni wa page ya kwa ya Facebook ni ERASTUS kithuku wa NZOMO ERASTUS kithuku wa NZOMO ni page ya kwa na page ya kamemeka kama visa ni Mutongo TV na indi namba sia simu si ovau siende na kukavukione kwaku ni tuwasa simu ili itetu tuende na kilungu yututambanie nginya muthia na indi ti muvya muno ndo akuka na ndegani no se usone ni muthoche ndini wa studio na ndana mbo munenga mwanya wonena chambe ndimwe ni congratulations ndo wa kunyuva myanya ni ndamona nyuvwe ni ene ndi isione ila munera sia ivela ya muthia twaine nyumwe candidates twakomanya we candidate twakomana we candidate indi oyu ni twakomana we elect twambie ba tumuse muzisia isia mutavima sietwa ikenda yitwambie. Asante nwa masasu anda kukethia musaizo itu na mwithukizo itu balawi ni kwati watina nesa kwa masitwa neta wa Eric KATUMO-MCA MC olona sakwewe ku ya kibwezi makuwene odi wa THANGE ngakabuti basio thank you onye bazio no amanyozo yetu Eric KATUMO ni MCA mosakwe na chama cha muungano ndina abeti andini wa award ya THANGE Kaunti ya Makueni. Karibu sana mwesh. Karibu sana my brother. Asanti. Na kwa nita Francis Wambua KAVYU ni MCA Musakwe wa ward ya KINANIE MATHATANI sub county ya Maboko wa county ya Masako. Naindi ni karibu sana mheshimiwa KAVYU, mheshimiwa KATUMO nondo akovadha mwanya wenyu na kukava muthenya no mundi tunenya na ene ndi nikendo ise ni twabiko bandu no twasonje twabiko bandu siasa siethela twika kusonja twetilo bandu na itu yambia KATUMO nenda twambia onaku ototo na atavya muzeze nikana umundi nenda tusise uya wa mbunge kana serikali isi akaunti mbunge sia county assemblies na mawe mama MCA aseze ingeme kotha kumanya county assembly yetha yake na nondo mweva na nemwetisie uya wako like county assembly mweza kwetia uya wako lika bandu muteze ni choketha kende bo na uya uthukumanga wataku tuyambia naku mundu KATUMO twize nesa kwa oyu mbunge ni sia county si uthukumine nondo nginya ila MCA zimakabethiwa na nikenda yu governor we say ni mambia kuthukumana oyu baikendo kiende na yu KATUMO twambia naku asa yesu elesia musia isi ambo kwelesia musia isi kwa ila itoa summary o kidogo tu mawe ya ndeni wa mbunge ya county. Asante ingi kindu chambe ERASTUS nenda kwamba tunge anda mathanga mubea nondo wa nange episode ile matongozie kilione ku cha THANGE ndabo kathia muna wako sana tunawira chief eto atoyo nondo wa kungamanitu sana sana ana mathange mawe ma MCA bwana ERASTUS ni mawe atatu kanana uya wambe ni wa kusobemea ila ya serikali sia mutioko uya wa kele ne uya wa kuoversight kana kusija serikali ndo kumete uka balance executive na county assembly ndo serikali ndo kumete kusija mawe ma serikali ati yake ndo geta wa oversight na uya onge ne uya wa ku represent umwenende tena umwenende mwa na tima ndo makwati ndo tena sio umwenende rona kuthenike wa na kwetha kukosi onge ende uyoronge wa MCA ni maondo budgeting. Yes. Budgeting with the allocation ya sino so then NZO. Kana with the owea
ward kana county ni yonde no wathukumika nesa yes usu niwe kwa summary kana iraito international usu niwe ya munene wa MCA lakini bado ve apart from MCA then wa county assembly kwe myanya ngitha kwe myanya ngisebero yes kwe majority leader majority that umite chairman kila kina ndo langi kila kina members mangi yes niwe masakuwa majority loke with the lead of team wetu yes then pe mwanonge pe munini wake pe mwanonge to wa lead of minority kana mutongwi wala ni mbunge na kiosu edha atongweze chama kila kio kana wala nini na pe na whip na pe da pe na mundu wa speaker lakini speaker ndetha speaker edha asakuwa from outside no with the way MCA lakini we resign kana no nginya mboti yako kana ubetia speaker nosa kwa wanema MCA ngine wa pe deputy speaker na kedha ni MCA ndio za kwa wanema MCA langi akatuka deputy speaker akati ati na speaker ni kana speakers with anwa wake no control mbunge no speaker on behalf asante nitoka tu nenange kendini naide bwana KAVYU nini si mauya alama wetu ni katumo nomo oweta indi nienda tu sisi ndeni wa mbunge ya county assembly kwitha na committees we were na committee ya wima wa mwikana ya maundu ma health be committee yake no vikie na kueleza muzezia so committee ino sisi yake na uya wa committee ino see that with we more we wa i committee nikendo say there mwene ndini wa the wanesa na amanya assembly nicho kitha kiende ya santi ERASTUS na maybe ndana mbosonge akulyo yuya kunonongelelo baini ondu my brother wapike yoweta pe mondo ala atatu mabatapyo MCA ndini wa county level wale kwenda ikuna rimwe ni lawasya kusovya miao kano kwa kisungu tumita legislation ayongelanga wasya na ilengi yes ni we wa oversight kana kusia isya ukethia maundu ala maende ya baya county mekunika kwanza ela ya ilite no long ni representation ya ku make sure mwenendi ula we baya na utumie wasya wake ni wabika baya yes ndini wa mbunge ya county assembly nezu no twase nila na alama we ya MCA unengedo ni katiba wa ile kuyanisi yes but be category ingi ezu nila tumeta constitutional lakini be mawe yange we mwene ndi utesi kana mawe ma MCA ni mwasu pe mawe alangi yu tukiteta onengwe ni mwene ndi we wendete baya wese we agu ni mawe asu atatu lakini enene lakini ni kwatia no twisobika bau nondo devolution no yo twendete I think mwaka we 15 kuma twambie no kwambia na ni kwatia andu maitu no maende ya mamanyite nondo baya thange kana baya kinanie maundu ao na tukwea we mwene ndindesu ona KAVYU eona solution ya malelo eona solution ya thina wa kiugo eona ndawa ciele kumavikia baya na pia na makongela ugethe ameona wale wa manenge wia so azuna langweta ila responsibility na mawia MCA unengetwe ni mwenendi mate constitution nini yes na ni masio nondo onoka sobia miawe sobite ata yes na andu ala mautumite okasobia miao utithia maikuona maisonga nambe menda na makulyo okay but MCA ni a replica of member of parliament yes omaweala paya MP ukuna at national level no mo MCA waelenda ikuna but utithia kivila cha MCA ndize kubuthiswa kanechao withia kioneka ta kivila kinini but kigasiwa kwa nthini MCA akuite muno ona kukilo MP we kwa kivila cha MCA kivila kinene ni kinene lakini kwa lugha la ya baya mtano twasie kinyonge ni kibinyeye na nengetwe nondo andu asu ni the mona kila muthenya
MP no abi lobby ndaye mauka but muka kwa chabandu kiwo cha nangikie moka kwa MCA yes na madendo manyaka nandwe na budget kana ndwe na chao so but nondo ne mausa kuye mona nuo sunge wala mathina mena mo na maundu alangi MCA wa ile kwika apart from ala tatu MCA ni wa ile enda link kati wa mwene ndi na serikali ya county ila tumita link na pia ni wa MCA pia ku make sure mawoni mawendesyo ma mwene ndi ni mona cheni baya bunge ya county assembly so asuno maundu ala ngwenda kuongelela na nduke kulione ya kujila ya committee serikali sia county zio sieta wake bana sia mutioko kanoke ivalo no zizu no serikali yolu ya kitio desyo babe mwenendi na kila mubea within wa county government kenda ni wa wima wa mwe wa wemi malelo withia kiwo pa ya county assembly waile kwithia bena committee si kuambatana na maundu asu the executive ya ile ndeyeka yani kayundi kwelwane kana mawe alama serikali sia county alama theiwe maile kwitha na committee ba ya mbungeni yes committee yesu nayo utithia kenda ni ya wima wa mwe wea wayo ni kusiaisia tila oversight na la legislation na kuka na miao ya ku make sure ula ungamie wima wa mwe baya waziri munini wake wala ni chief officer ni kusiaisia muka ukethia ni mwa make sure maundwala kenda ni bandu hospitali sia ilenda sithukuma ni sithukumite ondo sia ile so with their through committees nibo mbunge ya county kana ya bayandi ele kwinde the exercise ila role ya oversight kana kusiaisi ukethia maundu imathi ondo pilot katimo ndizana na kino cha kuongelela yulwa kiu na twinene ya pia kikitoa chief whip na andu maitha mezi whip betha na whip na chief majority na minority whip you ende maitha mezi maundu asu na nondu ni mwendete wa mbunge no nginya ni mweze maundu a ni chikitumwi bano seithia ni mwa bingwa mwene ndi metho na ni mwamanya maundu ano yekela peke no kuongelelwa committee na kiu cha whip asante ngiongelela kila bwana kabiwasi muswada whether MCA na muswada for example kwa muswada wokita makuena wa kitangani na kana whether issue ya kiu proposal isu kana muswada zu amba watu wa committee ya kiu makalima kaunena ni isi aka draft nesa ni kana uka kana yuka bunge after you a committee ni onyenda kalandika ambo sambwani kalandika sinduji ikambo idi through ta committee whether committee ya ayo kana committee ya kiu sio mtambusi amba kana committee kasi sio kange bunge ikulengo angulani ya whip utambiro thikwa whip na maundu aswangi we mundo kukule hi committee nyuba wata committee nyuba wa for example kwa makueni hiring committees around 22 na sio kwa ya sana siendeka whether usome whether ni committee ya finance, committee ya budgeting, committee ya transport, committee ya water ukaongea urikila sasa nazo kila mtu na expertise okay kana eno tuika wake kwa mfano wewe usome morma finance na usioke ile committee ni sio ya finance ya maundu ma budget pia committee ya finance na budgeting na yukila committee na chia wake kwa usiasia tamumbunge usiasia bala whether wikite issue ya masaku okay kwa budgeting ni sawa kana kwa finance whether we my engineer na wote kwa committee ya transport you isakuwa na lakini pia in those committees pia inaweza kuwa na pia chairman na pia na vice kwa ni isakuwa na ibilo ni isakuwa na mbunge ya mugeti endi kuda mukasakuwa na okay isakuwa na undu wina utuika kilo some sana okay that was in wikite education with either we committee ya mondo ma kisomo whether for example mostly with we get education with the committee ya kisomo finance with committee ya finance na budgeting sio mtambuzi is a committee is a kuwa na okay yes it lazima kwenda with
tika no whether kwa committee ya finance utekile mtu ma finance lakini sana sana kana kile yake sio kanazo ile committee niende nesa nipenda au kaza kiongozi wa committee kana lo chair ni asome mondo mambo dambozo. Okay, ni muvya muno ningo kwa kungereza nge yulo amondo ma whip lakini over nini nambo sia na mwene ndime asiata nikenda wese ya nitwasonga nambe nenda atu ba wese ya tuzonga ne tidi onde tugeze ya twene na tuithioka kumwe ndo musezia wa Mutongwe TV ni kana twende na kilungu cha usakwani 2022 na tuinake mheshimiwa Eric Katumo ulade wa MCA MUNYUVE ni wa ward ya Thange ni kweke bwezi countini ya Makueni na oinge tuina MCA MUNYUVE ni wa ward ya KINANIE MATHATANI mheshimiwa Francis wa KAVYU na moto ina mobano tuende na kuenda yulu wa mauyama mbunge sia Kaunti na ndisi wewe ina kulyo nyiva yulu wa mbunge sia Kaunti no senga mo MC atu nyuva imenda kwikata mbunge kwitha kwili hata tuina moba awe seithia ni mavikia na kutwele sia mbeange na kunwa thiwa uimanya kandi sia motomani menyu kwisela ile itatu kenda imwe tano na ambe otomani makuve wa mbie na Ndeto TV na ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV na page ya kwani ERASTUS kithuko anzo ya Facebook na ndeni wa YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official subscribe to live ndeni wa YouTube yakatuambie ndeni wa Facebook nisi Facebook tuambie na mundo kwa okwetwa David Miendo Auta Kochomba yase in from Bungoma County asanti watching live from Kitengela Ngedesi aishimi wasu usetwa Joel Kituko na akasi wakaingia kazi kwa matutavie ya wone mwao ndeni wa county. Okay, nicho kitu mimeva no nimeokutavia kila kindu pima P10 Pau we watching from Kimongo gotea mheshimiwa Francis Wambua KAVYU sana mheshimiwa Katumo proud of you kiongozi thanks happy we enende manga lwezime azeme no tano usetwa Kalistas Komo watching Gedesi KAVYU ni musamba wakwa na mtakia heri Daniel Philip na ke Stanley Kimoyo Musingi asia live from Udhiro Kanani kinyozi ndani ni Stanley Kimoyo Musingi. Okay, na ke Benson Wambua asia ERASTUS Ngedesi tongo yasuma itu cha kwanye ni makulia mathukomenesa especially job opportunities na batonyeka mheshimiwa KAVYU akitwa maandhe mawia amwika mwatwe na thena na kuyana na ondo ona twavie ni shua no tutethia ni Benson Makau kuma Mathatani uzua KAVYU asia ugwana nondo na amali meshwa no materia ende tutana ambo vikaba nondo no tukite bau akati cyo ketuke babe Katumo twende bala twebikite ndisikana wengolete kule ya issues ya whip. Yes Whip either azakowane sana azakowane chama kwa mfano no majority kichama ni leadership ya kichama ndio either frontier whip ya wake ola munene ni ku make sure andro mathimbu wadhani voting ma vote undu chama kikwenda policy ya chama whip with the appreciate members yo na mayor ya kichama yeah whether chama kienda kindu fulani whip no skuma members izingi sionde with the asika na ondo chama kitha kigenda gethia kingi no skuma andu mathi session sikalo no maskuma mai sikalo lakini men kana kendo kila kinene view cha whip eka whip askuma members make wendi wa kichama. Okay, yes ezinyo main kana ezinyo we are munene wa whip either ni wa majority kana ni wa minority kiweza we are munene wa whip askuma aju. Yes KAVYU alamo konya mheshimiwa yeye mukonya mbigese muri silent KAVYU tu ndisi kana kino wenda ongelela vo na inde kwi clerks ya mbunge ndo makulalia yeye na clerk meka ata mbungeni wathukuma we mo deni wa mbunge sia county ngongelelo baini kwa whip I think kwa sieto ajela to no describe nesa and I had a discipline master wa chama kilake musakwa ndo igambe tate mweta mukuni wanda mutaliza kana mutaliza so ni wo make sure ajumbe alama nyuvetwe kwesila chamani either ni wa majority kana ni wa minority nimekuigwa na mwekalilo la waile mituo mwela ya la netwe na ondo
twasieta ba Mutongo TV with the other ERASTUS we are ni kutangasa worst shows wa diba yetina no the abandu anje with the abandu mama savu bandu alame mameki ashwa ni mwekala nesa so clerk no takatibu kana mundu lo coordinate ya maundu ma pa ya assembly ukethia kenda ni aheshimiwa ni wa make sure maundu mone maende tona vaile ni wa make sure records yo ni sei wondu vailete ondu baba muthia maiwele ku make sure ni wa iwo musala la vailete uzune wo ya wa clerk baya so na apart from clerk pia thukumiange ingi menda baya ndini wa county assembly whether ni kuya parliament kanona nino siaba county so we ake muno ni kusisi aka make sure sindu ni siende tondo bailete baya mbunge mundu ikatumo ndizi ana vekeno kingi tunaweza tolwa ndini wa county assembly mauya ma mbunge sia county vane ndatulikeyu ndini wa maundu motho komi I think nitwa sambua mauyazi mothe methame mbunge ntundu nenea na niziki mingwa enda atwambie vuni kenda usaithia mwene ndini wa manya mauyano na ni waelewa nicho kithakende ndini wa mbunge sia county na ndi bwana Katumo twambie naku kabina kala una thiuka uyemantha kula no uyevasya mwene ndi ndu gita kukwitha kwevasya mwene ndi nikenda okunie kula nini zinona mathi ya maundu maingi na yu ndizi nondu wivano muvango waku yu wina muvango wiva yu kwa kana na vinda isu ya kampeni ila toka wandi okolia wasakoa wina muvango wiva kwa enendi yuwe musakue wendeni wa mbunge ya kaunti ya Makueni weteletwa kwithwa kithietu chawe muvango waku kwa enendi mathange nimo na asante vinda tunakuna siasa nitinathana lakini ando mako mathange na matha sindina matha na matha sindo realistic kana sindito na kwikika lakini ndina mbothi kala na matha kino chambe governor na sakwe ni governor Musio na governor Alandu aingi manenda na watu nenda wetu wa Mtula Kalonzo Junior naanza kuna chama cha wipe na kwa ni wa muungano kwa kino chambe kwenda kuhakikisha ndo mako mathange ni kana nithukuma Mtula pio nesa na tuna ndiye wakati wa unaitha wa kithitu onane ni mundu macio nitakomena mata MCA na twanenania twethia nituthukuma na governor ko kindu chambe ni thukuma ni pa kubyo na governor ni mu support manifesto yake ni kwitha manifesto ya governor aka me chief kana aka mithukuma ndo ibwana witha na mwitwa twathukuma neza kindu kila kingi issues ya Makueni pekeno kita public participation isu ni oitha ye baselines ya uthukuma wa Makueni na kila ndo no make sure kana kila ndo na kwa thandu mako mathange ne kana netu kika public participation nesa unuzele kwa na tiamba tiongelanga public participation with there netwa osa maoni maingi mamwene ndi mawelo kwenda kwikwa na tithengesi andu ndo ne there I think last time company na ne wasia manasia sika wapasa na kulama ko to make sure nitamathenge ya thina wa mwene ndi wathange ni chao na tisi timatethesi tani MCA nelo marethe ngamea yufa pandu ta pepandu area mwa kwaitwa machinery na not headquarters ya thange so poswa kwa hospitali wa serikali ndo secondary school na ndo college yukindo chambe elangweza kwenda ni ile ndena ndo mako machinery tinene atizikwenda tinene zindu cia muthembozo ni makulia tithuthani kana tenda skulu of which school ni cia national government lakini nondo uthukumu wako lambangi uthukuma ando mako mathange uthukuma kuma pala pa senator MP andozo mo uthukuma tukwatene dio ni kana tukulekesio ko nondo hospitali si kwa county government on my health Q and tayunde promise ma machinery chuno no nisikume tukemba na public hospitali ba na mondo wange na thando na mea ni tukemba na December yeto wa thange marathon December kuna na promise yandu antithe ayo in fact tuambia next year mwezi wa kana kwa tuelezee December yeye December yuko ndo chambe nenda nambo kweta ndo mathange pamwe through December chakeli nengwendo skuma andu mangonzio
December te register tu yandikithi na twikia besa kinandoni tamino semba andola me semba masinde timanenge methinzio hiyo uzitiwe wa MCA lakini pe tamutongo nuele kuthi utewa extra mile ukati utewa wiola waku nikanazo kwithia nikwitha wa MCA kwa kwa wa MCA wiguoka ndwise kona kano tukumite ko nina ko muvila wetu wakatumo cup atwatwanse na mbingi sikumu no school nikwitha na kwata friends ngi mano kama kambia katumo kwatangilia na kwatangili pipitinithi hata amino kuna teosia na history to school ko you focus yakwa izembano ya katumo nende no reach and through churches of my friends hatnetha na mwara vakomana mo ngamia wa mwe wakana together na semba ju atake kia kiti kisio toke kia mbesa kinando ni kimwe hata amino semba ndo ama amino semba toka ma award then yumba zila sukotia laba whether ya pesa na kana kasiopio kana miniclazate ka kwata maximasio kaina kwata sponsor kaina kwata donor na kana ni willing ku school akasoma lakini kaina uwezo kwa hiyo bezili siko ditire kinando nikia no tose mbesa imobo tukayapia kana ku nyao school fees kakaendea nambe you pia sana kuthina kusoma number 2 kwete tange pamu usiende kata atazima nitwa kwate na tema na hii whether for example kwa pepe barabara wakikundugu anoma kikundugu megalata anoma nzuni megalata anoma mandua anoma ngokolani tikwatene atithuni ela to exposure ningwa kwa kwingi tunene mondo nini ze mondo ni maingi maongewa ya maendeleo bwana KAVYU saina kusoma message be musisia ni wakuma ngale kwesi akwagu ni wane ni amonongo na ngewa ya mawya na yetu izi mawya mwika ingi mayewe yani na otondo wachani kana mera amazeze motongo lo ivakuve niwe masia yichi niwe ivakuve namo yumo vango waku kwamo na ngewe no ya maondo mawya TIKINANIE MATHATANI yoka ndo kamba wito wonde ninzi asiba tongo matonya kwika nika ndawe sethia amwika maitu ala inge makwase maima wayane nemabikia na kukwitha mende ni mamawya one kindu kila gitonya kuolanga kana kikongela myanya ya mawela yekuku ni for instance tabakwitu silikali ya kaunti ya Masako ile tongwewe ni governor wa Vinyandeti akwatianie na itu ala tunasa kuiwe kuthukuma nake na kiuno chongwenda nde alama nyubetwe tuinenyu bwatuke kukita ndo mala maingi serikali ambe ya keli tunonia mala maingi pero lingi ya MCA manongelete ukethia choki lakinene ni kukita na governor but witano wako kwa atongo yala tukwatie mwanya wonyu wa Masako nitusisye MCA akunite wiola wake governor akunite wala wake tutonya kwinda na gwata ni hata tukailia Masako na nziela tutonya kwamba ku make sure andu maitu ni makwata mawya ni kumabaya county assembly ukethia nitwekia miao misio itonya kukusya kana ikatuma investors kana atandithia kuma kuyanza maketha mena wendi wakuka kutandithia ba Masako ni kwatia ni wesi county ya Masako na especially area ya Mavoko sub county ni mo no tumite this industrial area ika wata kwa kithiomo cha Kikamba lakini ukasisia ni musie kwa makampuni maingi mama utandithia tofauti so tukasisia ondo tutonya ku make sure kampuni isu enzepe kana mauthiulu kwa alama tonya ukakwikia mawya mo ni attracting na nimekuma encourage kuka ila kampuni ile itatu kana sioka siaka baiko sandu atatu kana atano malika uyana Masako makwata uyani kila kingi time sie wo MUNYUVE na already ni twambesie na ni kwatia andu maitu no metho na umesio nundu ni maumanda mawya but already ni nambesia ku engage o company ilo already si within Kinani ondo ni na mathite tusise yo myanyela yibo yani hata na yendo twika uyane hata of course veila ya day kana routine it will need a lot of technicalities isu ya kwatikana twendo twaanite withio wa chumbi akwato mwe mathatani to echomwe
Kayani na ngaliko yenge ya Kinanie kwambo Moria ukethia wa kwate tano ni umanisi nundu oyu mheshimiwa KAVYU ni wa kila mundu wetha alama na ngwete kwoko kana alama matane ngwata mbau on the unimako so nomba kakila kisio ukethia nathi nzie mano wa kindu no natilanga kilo mwaka kwata kaino so nitukwendea na mubango su na kila kingi otuimanda mawe asu makwandikwa kila muthenya already to munthi ni ngomanie na ikundi imwe na kila nenda ya kumathuthia ni masisye undu mamba kwi register na tuyuka na programs undu wa sisya ta kisio cha chumbi wendete thange kuya kwa katumo wisilao uyendo thimboni no wathukile chumbi na ketha ndwenda kwisila koma uyendo kuthika ngundo kathiani no wisilile chumbi na peo kisio kibandu no kunenania na county government ni kana twanengo kisio kiu mala maingi withia umite kundu ndwenda lika wenda bandu uwe mite ya ubanda no likile atriva via Portland na ndo ingi ni megwa outulu but you ba chumbi ni very strategic so twendo kumbania with the bandu tutonya kwikia nursery na through that initiative or to yeso manda mawia with the am already me visible na kila kingi apart from kumanda mawia pia yinda no bandu ba kwambo kwata nundu pe issue adongo ingi matenda unene issue ya ndawa cia kulevya mebo ingi na wasisya before wambo mwaekane na indawa usiasiani kitumi chao kituma atinda bo indawa ni cia kwambisyo tume indawa so tweno kumitumia ngi ta avenue ya kwambo ma keep busy no tithia ni mauma bo na apart from hiyo nyamwene kutembea ni kwatia twina bahati nene na ibuso nene nitukwatia governor wina ngonthe u na ndaliku na we ready kwekanesa ndini wa county ya Masako so otuimukwata mbau twikwatia onake no kututethesia pia kupingwa myanya withi andu maitu no matetheka na maybe onakambu kila mundu enda ona mubango wake muthenya umwe nenda kwisotwika governor wa Masako na nzia ingi ya ku make sure mawe moka ni ku make sure mwina population area no yitu so o governor isisio maundu make o myake ya 5 kana 10 ngai ya mutethia kuthukuma andu ma Masako aituke so kusiwa leli ukethia ve train ikuka Masako akamba alame kala pipeline alame ku ilobi me kala ku onde ma Masako ai withia no makome na makenuka kuku so withia ola wakite nyumba ni cia kwata ateja na wende yo kwata nyumba eti so na withia a movement ye very fast I and one mambe sio there nundu withia kenda be andu ingi mekwikala county ni ya Masako ai umaluko buwe mandasi uko na makwata wateja ndatika asante so o ekindu kecha ku create where ni kutethianisi executive na itwala tusakuiwe thini wa county assembly but ni na wekwatyo na mwikio munene kana Kinanie Mathatani miaka 5 yithela nibe kwitha na wadi ukunundu tika tunetikilanile namo miaka 5 oya ni witu twitembea na icho isabali twambeige asante ni wakwa kwingi bwana KAVYU yolwa mivango na uthukumi wa bau Kinanie Mathatani ndi bwana Katumo thini wele mbeta yuti wakamba na withwe mathina ala me Kinanie Mathatani timo mathina ala me thange nondo izio zithasi ikipatakanya nwe wa KAVYU weta Kinanie Mathatani hi mavuko na muvoko iba kuvena ilovi na ende tuma baatu aze twethi thange
ni tukuthanjo muno ku watu zise mathina metha me kibatokanyo ni chao kyothenia ne ndi mabaya muno thange na wetwa imutongoi wina mubango hiva kuoneka ndo isaidia ni wa matethecia na maviki yana kwigwa kweli twina mutongoi vake sione yu mheshimiwa KAVYU ena bahati nene nundu we ena misi mingi ya makambani mebu ugethe imwa nlezi busoko imuno anena na directors neza no ikutheyebu yuko yokiro thange tenategemea mbua na mbua yuko ni ekikua ko ndi kona siasa na mea tendo convert nozi kuingwa rain na me no tutumie brains tika replace rain na brain na ndi kona siasa bado ninaendange ya mwaitu unaenda uketha mwaitu na ikundi 10 cia woza mbesa ba kosa ba na une ikundi izu na itu yesitwa ya maimo na mimi ndamona nge maimo asu mena na metie maimo ini quotes okay nondo wethia mwaitu usu amuka kwa yesa ile haindi kikundini au mebusa ile saina kikundi kingi au bezo kala kwake musi iyo ati kikundini sio no kwetha wozingi limiongo ile kikundini kemwe na ya we yebika wezo thibo ya mono kwa mutui niki ozi mbeza kundini ki waipa ki woza ki waipa ki so at the end of the day with there wako na kindu kitwa zero wako nina mi no na kumana microfinance issue yona ngana mbesa na kutrina mwetu ku barana thukuma kutrina mwetu kwambia tupia za nini yes na nondo mheshimiwa anatinda mbunge 24/7 nina kati wa timu yakwa alandu metha me obsini wa mheshimiwa nenda ni matrain kweze kwitha no mali kuundwani tusikume table banking kana mbesa hizi ya bamezani hizi othi ukabu kweze kwitha moito no masange mbesa ake mbesa kinando ni kimwe uketha no mekwikobeti na mami wetha kindu chumambia pa wiki makuna kindu chu once makamina nacho na kweze kwitha moito no acho kwake musi athu sije nena nguku icia kwa siende yata na mbusi siende yata no kwitha progress ni asonga kindu kingi na mako ma stage ya mambo boda tena kulana si ati titono tetha ni ata nikana au mea makaoleka ngaba stage no kwati nena campaign team ya 20 tusukuma na kindu kitwa KATUMO Foundation tenda ambia foundation na kile kindu kuwa ndiku yacho na mashirika na ndo mango ya olau tenda membeke mbesa tusukume tukwate mbesa ya foundation nini okay na ndo sai imwana titwa wadhani kindu ta welding ne kwati ERASTUS the last time naiku nina kutabisha kana nina dream ya tuka musumbe kaza na tuka KAVYU ayaachia wewe ndo tuka governor lakini dream ya kwa nini 2052 kwenda kwa ngai na ngai atutethia ngai atuye twithayo nendo komando mapu mako mathange twamba native arazo kwethia ne kusio 2052 na yuni kana arazo kwethia dream ya kwa 2052 ne the year actualized au meata na matwa school ya kinda welding tuwe welding machines hizo hata mawote wala ni mwana tekomi tisiambia wewe baya na siambia upundi ni yoso na kwati tuketwambia ila table banking ita ndo kisukuma yuko tuka yuko piga level ya sako ukethia no si ninaoni kindu chanza nija au me mundu twanite na atwanite anengero boda ni jirani wake amutongea maana tatu yawe yo na yu undu kuumite na nza yiko mundu zia vya kona boda kuma kwa jingi na yawe yo aiko na 350 singi maana tu na 500 ndane soya anazeki ya boda jao mauta kwa hiyo ambapo kwa maana atumia mwene mota atu asilingi 500 500 ekia moteno mauta na yu atuwe muthei na nikana kwate kasila ka kwenuka athi ba kilabu ethia omemanyuira metanga ukebumesane na yu kia yepa unzangia tukungurura yepa nguzia bosa tine nonge yepa na yepa kanga eno kaikitata abu ato mumili na kitemo mumili aithie elemia mukasana aimu ya kuone kwakwa mukaetelema lakini zimu kana wendi ile kundini ila nguzita lama situ na osa anayoka kakaloni na anayoka kaloni athi waka musele na yuno ndo enda hapa ni muse kana enda kupanishi kidogo kupanishi kumona kitu vyote kumutubia aibanga au musele wake na mwana na ola utiela aiya mwana eso wiyo wakoma na ke mwana undu enda kazila ka kupika musi na iya na ikoma
ogena fujo mingi. Okay. Bikabuyu yumuka kitomwe ethia mutu wa babe kamuseleke bamboya yumutu wanu wakwati wani waya na thio koma nikato change ka system kau. Yes. Teneto sukume na bikomana na microfinance ani zondo mekwambia sako tukakwati na tukekia o musango munini bombe ni sakones no zo no wose mbese ichu ukajua kwa moto beki yako na kwa mkonzia mkopo na waza mwana ziba alama unaiba mwene moto yukedia baya unakopia moto no webe zilingi 150 ukatia kebeti zilingi yana jamwe na utio na kino mabuko moto ya mafuta by so doing with mwako yuko thela with the mwana zu niweka moto yake na netasonga nwakwatia niwo yes asante ni muvya muno isu ni mawoni masio na mawoni matonyo tethesia akamba on the team athange yoka indi ni alama ende na kozese na ni wati ni mwende na kusoma maondo eli atatu kuma kwa aini makwa alani na mwana yule enda kwa mbosia mautomani menyu ingi nisije mwasi hata ikanaambia Facebook naambia Facebook ni the YouTube na ili tatu kienda mwitano naambia automani mkuviva indi viambia na dito TV then wa Facebook ni Mutongwe TV na page ya kwani ERASTUS kitu kwanza bana ndeni wa YouTube Mutongwe TV Stock FM official katuambie na mundu ivano weta wa Joseph Kikumu yaze watching from Embakasi pipeline ngeleseka tumo sana Mutongwe ula tunane kura atuthukomenesa Patrick Katumo proud of you Katumo oziko brother kana na mundu mubwane nyemasitwa ongera sana Eric Katumo na tukatunge ngai muvea katunge katunda ngeresie Katumo sana na thukumenesa ngite mutwa Lukenya mitambo yukite good ngeresie mheshimiwa KAVYU sana onetwa woria mukamba ngade kosiana ku Lukenya locked ni wotema kuweni Nicholas Kathae bithi na ke mondono wetwa man kimu ya watching live from Mulolongo ni ovane tele niwe uya wo na mayani sia ila manifesto mana weta mwamu ya nishala manifesto mwana weta ngole Katumo ekiye kamutu sector inengo avangi tata ko thange unaitwa Godani KE makwita kamutu kamutu kwa ni kikamba kino kamutu witwa kamutu jo nanga naye mutu nethia kwina nzambinge na unanenga mutu mutungamea whether wesa kuo mundu ukakua okay na okay yebika yesu yethaokie kwa undu we kamutu Katumo ketha dream yaku ni ya 2052 kutuika Musumbi ona kwa yuni wangu na challenge 2032 ngatwika MCA zeto anzao tunza banga no amukona challenge aya ndo sisi ya YouTube ve mundu kwa CI MCA wakwa Eric Katumo Thange is lucky to have as ya nduma Thange is lucky to have Katumo as ya MCA tukatungia ngai muvea Simon Muthoka ili tetu kienda mwitano waheshimiwa wako sawa kabisa Meshak from Kitui to my MCA Honorable KAVYU we believe you will deliver KINANIE ward we are proud of you Yvonne Mule Nzoyani naende kanini no ze simu itatu kuna simu no ze simu kanini itatu okay ono eti ni kwate mu aseo namba sia simu sivo kione kwaku ni kwate mu aseo ni John kuma KINANIE ni kulia kethiwa ni vatonye kama we atwina mo lakini manengiwe ando kuma kuasana ithi alatu iva kuve twikwata yo no twamba kunewa mauya azu toyesa kumande wa angi KAVYU no amwelewa no musongea no nene akiu na muona MCA wangu Katumo Thange tunampenda sana na tunajua atafanya kazi yake unaeta wa Maloko aka Ndoka Junior ngelese jimiwa asu ni Alex Kachoto Kativani ngelese okay usiwa tu mamotomani kundu kweli show ikopoa Thange is happy proud to see my MCA live ni Vincent Muthoka mutise kuma Bulutini Thange tiwa muvia munene kwa atongwe asuma amwika matavie mamanze amwika myanya ya mawya nzamani isu ni sioki kuma ngelani tuko pamoja nye Onesmus Musyoki bioni ni natana muno ni kumanya mawya ma MCA ni muvia muno
Uzo ya zero watana ni ya mawia alama ma MCA na mawia lange ma mbunge ya county mwezi wa mwelesi ya na indi namu ya muko ne simu kwisela ile namba cia simu sivukioni osai namba simu muko ne na matumani makuvi ni ile 3 kenda 5 isino namba matumani makuvi batende viambia na TV ni ngoza simu yu ambe yu kona simu ni Eliza ni wabe simu ni wabe simu yevo katose hello mutongoi. Hello. Tuinena nao. Nena na Andrew Wambua. Ongelanga wase tafadhali. Nafanya usaidi cha Kasarani. Kasarani. Tubongelela wase tafadhali. Ya tongo Yesu. Mema ende nimekuida meka muikanesa. Okay. Nikienda mungu akauma yikwache example ningo manena neta nikienda mungu kwache ma MCA ukenda ni wakunota malaya ili ayuba kwa kambata MP akambata ukenda ni wati kudikionesa. All right. Ndio example cha makueni kwa nyingine wa makueni lakini example kuma 02 ni kwa ningie mutogo yu ito no ni enda kukwalu mwana yindi bandwa chieke. Okay. Apanga kuchi challenge muno na tongo nezi mungu ya chata chake ni kile chote ndio na utengemea ni mubya naende kanini nzeze simu ndikwe wa museze osonesa ndi wazo sindikwe ukete nesa tafadhali pambatesia wase vanini tuoze wakeli tuyosa wakeli be mundu kwasia I'm happy to see my neighbor and MCA KAVYU kazi kwako utimize ulivyotuahidi ani motave aya simu ya keli ni yao simu ingi tuko pamoja sana nikiwa kihusiani kwa Vonza ni mumo. Hello mutongoi. Hello. No. Tuenena nao. Akwete kwe yithukesya. Wa wona simu yakakwe yithukesya TV ni tafadhali. Wa yithukesya tuyiwana. Hello. Aya. Hello mutongoi. Hello mtongoi. Tuenena nao. Nena na ngolo Wambua. Wambua. Hai. Aya, mbega na nandu masi mwetha mukwete kwirukisya na masatu ina moy. Tukitwa mina by the way. Hello. Ni Kelly to Skylar Kata wa proud of them. Eliza kutoka Chani salimia Katumo sana. Kwani ma MCA mama kweni ve muvango wako sisi area sila ina ati twetina ke maendeleo. Hello mutongoi. Hello mtongoi. Tuenena nao. Fanyije ni mulama ne waje nani? Yana mudongo wa KAVYU kwa mu. KAVYU Mangwadi je mmoja jioni ndo kwa ongelanga wazene kwiwenesa. Nondo ave nola igwa balabala. Ane kwa no jibu na zago go mongo ko moria kwa mbo. Yes. Nugo na zago nola igwa balabala. Okay. Bamuna jibu. Kivu malelo yes. Ndio boya kwa mbunge ni boya wala nangaba na kabiza we bema do yule. Jana ngaba na ngita mwe to bage na nyo bina ndebe. Ye bema do ko manna. Jana yana we boya ba ni ndio na we la hizi munubi. All right. Mungu ni mwenyewe ni wamba. Ndio kwa sababu mnogo la mbina do ngaba. Okay, asante. Na ile kanitwa mbunga milabuzi munaona masami tumasembete muno KAVYU muzezi osu ni wazia keuja kujotwika governor kuboya muno twambie nagu be magule kauta wako ulwa ni enende no kavigena kumasonge na beki beki wetu tayulwa mauya measema uya mekwendi ndo mauma kwa azama kwa konengwa mauya bau kinani maybe ngiambia na kusungia ajiu ngaino ndo athimete Masako ni cosmopolitan. Yes. Na tuya muka muthenya umwe tukacia tuikwenda andu angi mayuko thukuma kwitu nundu tuona andu ma Kinanie ma Masako me thukuma county ingi. Yes. But kila tuthi kwika ni kusisi andu tutonya kuete amoni nundu ula wa kulie yu eovebani na eo nziani. Yes. Nundu kitumi kinene cha devolution kwetu nthi ya Kenya kwithia mundu ula wibaa ya nthi pyu
ni wewe muti ya wa serikali na I think yenda I provided 70% ya local ya opportunities ila sio kwata na within a county. Yes. And walama local bau maile kwenda my benefit. So no challenge kithi tobo na ni kwatia tukwatia ni na serikali ya county. Nito sisi ondo tutonya kwete that balance. Okay. Ukethia anu maitu no makwata mianya. Tuteku how long. Okay. Nono ila mathuko moku onetha ni makuka. We onde sao kuon mutu. Ndukani okwa mundu wa Kinani. Okite ndoka akuite nyumba yake. Maybe kuma Kisumu, kuma Baringo, kenda rola karibu. Oko kulika nyumba ya mutua ya mutuko. So whether in a way nondo economy to ye support to itioka. Nomba kaba kenda na that interaction. All right. So tuikito mando nzianzio ya ku make sure alama ito no makwato mwanya bandu bakungamila nangi tujisi ondo tutonya kwikalani. Okay. Kila kingi nisho ya kiwo na nitu kuende ya kuatia nundo as we talk for the last 2 years. Chumbi, Kinanie, Kwambo, kuina kiwu no kwate mutu na no wesi ondo kwenanza na ndogo manza nundo ndo namba ya kuthowa kiwu. So izune priority na nekendo already nende ya kwatia na ne kwatia within a very short time netu kwitha na kiwu. Okay, nondo amasa no tunataka nini bakubira tika itatu tumine benge waya malelo ne okwame tukinigena tukibala bya bwana Katumo. Na I think maundu asu on the no ala twithito twinena ni amo malelo ni kwatia no moni amwe mambe ise kusio kusobwone samekiwe mara zayo dibandu beta wakiasa. Okay. Wasioka ngaliko ya Kinani Bionzie ngiyende yo kusobwa. So no ende twambia uno wo mwambia. Okay. No tondo tunathanite namo kila kindu netosisi kila jailo thukumwa ni county government kithukumwe na kila tutonyo kutambo choko kutukakwata kindu motambo county national government onacho twikeu na disika nengwitha na mwanya ngi wone nenga mwanya wa ndeto cia muthia kaukwate ya unene ndeto cia muthia. Yes bwana Katumo pe kindu cha neno ne muthiecia bano na nyendoke nene okwa mituki lulu wa tongwe mama wenu gwata na mwete maendeleo. Ndi ka submission yao kana ila kunena niwe na asia kana nengwenda atatonge mama kwene one atunaanza kwenda komenta ta ma MC alaza kwa monde atakoma na governor ituende osukuma timbwe na pamwe na senator timbwe na women rep na ma MP maitu monde. Yes. Makuwendo ndo kuma either onatho wa chama kiba either wa chama cha muungano cha UDA chama chote tenda itungia ni ithio nthe tuthukumeanda governor witu Mutula tikwatia ni ithio nthe ta makuwene nikado siku makuwene mbe. Kendo kingi issue ya kila ndo no promise ndo makwa mathange. Yes. Issue ya malelo tezija piu issue ya kiwone te usisi ya mondo monde alama ma account government. Itu tethenze na ndo maitu to make sure kiwone kiwo ne cha tuthengea undo baroneka na malolo metha mema sio kula mathuku tuziondo to usiopia through kendo getwa public participation nikaanza kwethia ti one man show ndo komando mathange ndio ndeto kwateni kiki kwata kabisa kanazo kwethia maono metu mazongambe kuchama ando mama kwene atonge kwateni kiu ERASTUS ndo kukwakishio kana ando mama kuwene leaders mo mama kuwene me ready kuthukuma atiba ndoza kuwa tiani kite ni muvia naende Katumo na bwana Kavyu mazama yetu ni manini muno maondo ni maingi monene ya masani machache mambo ni mengi Katumo tumino nagu second that ndeto cia kusia muthia twimina. Asante ingeno za muvia usu nitungia ndo mako mathange muvia ano ndona ngichanzi ki na limatapika na uya nengo mathukuma undu baile pate ubaguzi either no support yao kana u ando mako mionde yu take ndo kimwe na Katumo tezi kila kindu lakini nebuta takiongozi tetethanisie tisukume kaunti itu na kandi itu nambe kingi ando mathange na me amenza ku no na vision
ya kwezotua kindu kinene Okay. miaka yukite Yeah. ndo matungi ya mubengi ndo onenge chance chu na meka nzukume 2027 na menengele ba 2022 nikana nambia ku prepare ko nendo mea nikusio ndo tukumana andama ndo tunasindana ningo thini makonzono kila nesi ala manena ma ideas kana manena maoni moma sio onora olone kala kivilani nitiona na tikalende namo tikwate ne temane thange to makusukuma mbeyata ko ando mathange ando mama kuone na Kenya yondo kwa jumla andene ni aki ERASTUS netwisi tunekwa ni kotini tipoya ngai atunanga mutongo musio nekana Kenya etulie atiende anambe ngai atwathima na ngai amathi muno ni muvya muno mheshimiwa ndo akuka nitwende ona kunena na kukomana twende ona maondwano ma kunena na enendi kenda nyamuno thange na indi thukuma enendi undu vailite KAVYU tumile akwa nikutungia andu makinanie MATHATANI muvea munene na ndaiya nundu wa kunenge mwanya wa ku mathukuma miaka eno 5 na niwe kwati wako kana ni tu kwatiania kumola munini wakati ja na ola muthui twaile kisio kitu na kila kingi no wita no ngunya kwa ondo ndiambia na kisevero twanengiwe ni community nondo ni thyo tuoneka kila muthenya na nenda kunywa witano kwa maseneta maitu mokamba ola ni Senator Agnes Kabindu, Senator Manzo, Senator Kiyo na Kiyo wa Kitui. Mbunge ya Senate ya Bungwa matwa muswada masisye undu MCA utonyo subiwa nikana ukethia no twetha na ward fund no nisi thinda kuo but yinda at the mercies of the governor. Amuka umunde asya yiko na pakendo na structure nzio miawe ikasobwa nundu usuni wo ya wa Senate ukethia MCA no wasiswa ukethia ona twindu tumwende onidi usemba balave governor wenda meka kindu kisio ani kwatia ni kindu evinda yacho ne biku na ni chaile kusiswa kika implement yo kana tukaeka kwitwa kiwo na kundwe no vinya ni muvyamo no KAVYU na ndi muvyamo no mheshimiwa KAVYU na mheshimiwa Katumo ni mwende osonde ni wathukumi wenyu mwethi ndi ni wa mbunge ni kwati mwa bethiwa chuma gyoto okete ko all the best netwende na kukwatiania ndi na kumuzese ni muvyamo no ndo akutambanya na ito nginya pa twapika muthia tokathi basa ndatika thantha tuciokete saa 3:30 kamondele ni ngosi okethia ingi vaya studio mesani ya mauvo usakwani 2022 ni konengelele mauvo tondo maende na oketika yetu ERASTUS wa NZOMO kala pa mutongwe TV kwa tena mukama.